Jaintia Hills Development Society (JHDS) rynkat ka jingiatreilang bat ka Ophis jong KHUBLEI Germany kala plie paidbah sa kawei pat ka Iingbaduk ya kabala tei kyrpang dakiteki organization na ka bynta ka kasem jong ka Kong Smiti Phawa basyong basa Lumpyrdi Mihmyntdu ya kani ka la plie ha ka arpu pratarik u Oktober 2008 da u Chairman ka Balang Katholik Mihmyntdu Ma Lamshwa Chyrmang rynkat ka jingiadonlang u Director ka JHDS u Father Manbha Pakem, Ma Denis Kurkalang, Coordinator JHDS, Ma Ialammi Lyngdoh, General Secretary Balang Katholik Mihmyntdu, Ma Fedrick Synnah, rynkat bat kawei de kirangba. Ia kani ka lashna bat penbet penbiang da ka JHDS, rynkat bat ka Jingkyrshan na kawei ka Longkmie ka Banakari Germany, ka Agathe Glucker, syuaban ot ya uriban, ladon ka jingialang balingkot, ia kabala penyat da Ma Fedrick Synnah, ex-chairman Balang Katholik Mihmyntdu, bat layo ka jingkren balingkot na Ma Lamshwa Chyrmang, na Father Manbha Pakem, bat ka jingkren ngongu na ka trai-iing, ka Kong Smiti Phawa. Haba Jingkyrshan, u Director ka JHDS ulapan pau ka jing ngongu ya barok ki badon ketibat Jingkyrshan ban penshna ya kani ka Iingbaduk ka badon kam jingiarap bat ulakan turu ya kinong yo kenti ya kani ka bakin sumar bha ya kani ka kham tam e bandon ka jingya ka jingya sothu jingmut shi hisem khnang banwan ra ya ka long sem ka babha bamyat bat basuk basan. Hadian ka jingkyrku ya ka do Father Manbha Pakem, layo shushu ya ka jingkren ngongu na kaliang ka Phawa, ya ka bala ay da uma sahon Phawa, President ka Phawa, Mihmyntdu unit, ubalapan pau ka jing ngongu, ya ki badon ktiban penshna ya ka tay ka Iingbaduk. Ayo new ribbon uman kam ka dakachin, kawa dawai ya ka di ka yung kasam, kam da dep kurku kurdo ya ka, uman skit ko yung kasam ko skit ko scam ko Kong Smiti ulok ko gikon gikti yung ka shong sa ginado mentu kesni uyo gis kere kete kejimaya balai po ni yung kasam kamu deman ko yung kasam ko nom tundai kamu de yo wat me na dong hadong wa kejingim yung kile uman ko kejingim ko tme ha ko maya yo blai aku em kejingim maya kam ko yung kasam na do ka be pa ikan gikti, waman kata kucing klelat kleluti, wa nadu mentu kesni, wai new ribbon, wa kata kawan kawit kawa ko em hayung asam, waman sket ko lai bait lai renti, wa blai unang kerku kerdo iki, na do mentu kesni, adu kesni kipor wadawan. Tehni por kam kedak kecin tekut le pedar mok so lang ni kai, wa man kam cibenta. Wei bynta lang lagi upah ki konsen lah. Dewi kinong rai bah, dewi kinang kachat, dewi ya kinong krek kabut kabor, badayo ikini kayung. Tina kaliang yung ngalay ang penkuat penpau, hiyong wa kajing sungu ya ka kani ka kong
Agathe Glucker ke waman ke nong yarap ke nong sponsor ya kini ke yung kasem ke bru ke wam timit ya i kom timit ya ke smiti Henry ke em ke mensim ke keluit ke mensim ke busbun wu yarap ya ki bru ki waduk ha kini ki than ha kini ki thau ki yong i Di ke KHUBLEI kumju ya ke KHUBLEI Germany kum de UP lang ba ke jingiatreilang wa ke Jhds wa ke ni ke KHUBLEI Germany de yo I ile ke tu ke ni ki kam mangi ngakaliang ki chnayung ke ni deman ko ke yung ke wale nu benai de dep de kurkui ke nang Kong hani po Mihmyntdu ko ar po khanduli bat ke ni ke wale bat yuluti lang ba ke jingkur kuyung blai ke jingiatreilang iwaro wa nini sikmale daw yo chui u yarap ki waduk u chna ki yung kisam ne yarap ki hakinu ki bynta ki wa emkam namta ki kena skor ki kena pure ki waduk kamba tip pijan salam le ba ke em tu ka tuition mo ke tuition ke ba sedangi tu da arsnam tam mo arsnam tam ke ba ke free tuition ke ba da plie da ke RCE school Henry ke da sponsor lang ba ke KHUBLEI Germany bat em kiwi le ki kam ki perchangi ile di KHUBLEI piwaro yo rang ba balang wa dawa yo ribon ya ki Secretary Balang ki wa he balang ki wa emlang hini balang ba ki jing emlang yang pi sa he men semi bat kham tam ya u ba dang Denis toy kemong pi se kedem memu ba dang Denis ngam tu hawi kini ke yung mo ke yung ko support scan bo klo ti thau ga en rai lang ba ke jing ya luti ke jing penyu ke yang o te hedin wada ya kelam ke diskusi haperdi yang I waga KHUBLEI waga Jhds ti de poi cha ga rai ke wo yarap ya kani ka yung kasem KHUBLEI shibun pi badeng nanta ke jing krai sitom na kabenta ki kam kamu rang ba balang ha kani ka dong untuk do ya ki kam mensim andre ya ki kam met habem kami kure narliang ti dale ti ya kete pada KHUBLEI pi waro gamlang hini ti manpa ti manbei ki kena ki kendro tu dm bat kham tam ya ka Kong Smiti dia ulok yung ka maka ni ka yung to na kabenta yung pi ti hawayun ne kasni sel komen mensim buyo wa da pengkoi plia pi ya kini ka yung do ka luti do kini ki kompau kini do da pengkoi plia pi ti kajing kemen ka yung I kam ginong yarap ani kajing kemen yung ka Agathe dan yung iwaro ka buyo wa pi kam tre pi kini ka yung sumar pi kini ka yung penbha pi leni dang em ki wadang sa itu ini au penjanai u penbha chu pi te kamada yo pi kini ke yung ka wa me le man ko pian na re yo ka wa yusuk te ewa pi u chong pi ha kini ke yung da ke jinga maya chi kurim ke jinga maya de ki khon ki kti ke jing imbha imiet wa ki marjan marpa to is nyau sarong lani is nyau hei wa pi de yo pi andre to is nyau rit pi to I yarap kiwi ki marjan marpa da ka bor yung pi da ka boy yung pi da ko imha kalambha